ene yesi abekum kusase hene ewot ayo obi brabra so na entokwa na baba fofra santiman so akwamfo wo oman mu nyina na se Ghana ha nyina da obi antimi nche anka bibi mse asem kesie besia santia ene na otumfo midwa atoa otumfo me hye wonkom nya komfo no chenkwa ne komfo nya komfo tu dan kwa ne komfo na asem a asiwo kumase me hye bo se ampom pagya ho no fa no asifa mu bokun sensam ebefo la santima basabasa ye besi Abusia for say na your first time I will hear so TV and one subscribe channel like and comment and one share them out for nya be dey I share them mama ya enne ye ko asantememu ye ko asantema menhia ene boko an otumfo se ditu boko nsensema na wo solve an wo bemu a interview yin no wo hwese ko pepa ye beba ama sabe boko ene mamprusifoɔ ntɔkwa omokun ekunkum nipa ni ade no to betwa na ama bibia ye kama sabe otumfo de ka atena asem no so first one ema sabe o omobai ibu ba mo so ono mo kasa mo koye na o se to share da na second batch sa so ba no medi nkomo na mo koye na be medi nkomo ko wie ye no ya ntefe ya ntikuta ya ntijame ye wono ma ya beti ansi yesi kusase hene ya wowo eye aswase kumase asa na making aswase sabe o animfo bi afram atimoto so aba be boni chu ekono kusase fo hena ya wowo aswase kumase aswase animfo bi atimoto so aba be boni chu ekono ya chese asem no ama kumase ya hu ya se nya de keto akora enti abusua emra mpanimfo te se saa asem na sie no na ye IGP ene asojafo mpanimfo nyina agi twi ekọ manhia ko hu opemso enti se akọ manhia ye main gate entrance ba bibia asojafo amokas sojafo atwa manhia ho hia sisi ya police fo atom aguma so ase hoko police fo atom aguma IGP abakuma ase agese ensem ori atom anim no sisi ya wo ebe chew se nwumere sebe utwumutu na odi moto na mbe sem no koge chew ebe di moto ne mfa moto ne mopio eni ye hwew omo position omo huye se ye obi bo search na baako aya alert wo abe mistake ituo no wo twe a omfa nchew because ye hu se enmimfo obi pese omo de oyone eba asantemem utumfo oba se obeboa ma pepeye na abawu pepe na obe de aboa mo ti se mo mpese wo mo mpe boko na mo pese bokunkum ho a mo mfa mo asem nko na mo koso wo case abusuanfo men kasa kese yenko ne nkonko tie eye IGP emra wo ba IGP ba kumase ena wo ba kumase ni IGP ba kumase wo ne ndomfo hia kyerɛkyerɛ wo mo ba bi o mu nyina ba bi okwasogyafo ne side no nkodi nkomo chia wo mo kyerɛ no mu di nkomo kama so what ya say sisi ya obi amfa bi ni agro ho bio se wo mu gina ho mo bo search no wo ye mistake una so ye hwan nti wa wo de saad na wo ti asante ho mo nam ho amoye saa no munyai Are they using proper motorbikes, registered motorbikes? And it's not all the motorbikes are parked in the all inside. I don't believe that. I said it's not. I'm just saying that. Where you have to report the second person who is not the right
He's the one who has the duty. And that is what I want you to understand and take note of. That you stop anybody, any second person on a motorbike. Okay? As many people that are sitting on the motorbike, only one person is driving the motorbike. And nobody to give you small. And the long lobby. That the person can hide a weapon in it. You know what I'm saying? You have to be vigilant and then be careful that if you are not able to do your work well, you go to the other part of the areas, the conflict area. Okay? So make sure that you do your work well, set them very well, and then make sure that you yourself you are well protected. And that your dress, everything, you are from the FDA, you are highly protected. Eh? So make sure that you should be extended to the work that you do, making sure that nobody that will be standing in the weapon in any way will be allowed to enter into the you get a motorbike that you suspended or you know that the motorbike is not registered. Okay? Commanders, come. You have to stop. Commanders, come. You are the commander. Look at commanders, you are hiding. Come. Jabba. Why are you hiding? The videos already on the page. That is here. Let's go directly. Now, grab and then the freedom rider. This is no directive. This time, no period. No freedom rider. And the football, okay, and any law broken, sitting on the motorbike, they can hide their weapons in it. Okay? Because the pillion rider is the one who, when he gets down, he wants to shoot. Come. Where are your men? I have to do the them. Where are them? Doing what? Everything. Go to another zone. Okay? Somebody may be processing down and want to really have pleasure or enjoy the fresh air, and then it becomes a target. So our presence here is to be very vigilant and make sure that we do our work well to protect the lives of the majority of people who have to live here in peace. That is why we are following up from Accra to check and see whether you are doing the work very well. We'll come back again. And then the evening will be here. And get it. We didn't leave you here alone. We have decided to come down so that everything is going well, but people here to live with you. You do your work. You do your work well. Okay? Have a sign. See, anytime they are notified, so morning, they make to Quickly call so that they can bring up. Let me talk to our brothers, the soldiers. How are you? All right. Thank you for your good luck. Thank you for your vision. We are being kind. Encourage you.
Greetings from Accra. We thank you for the issue of Ansoa enen red ni na enu ani nansa na ba ko so yese on so na damfo ne sebe kusase hini ya waso ase wuye on so obi na mfo timutu so makwakobo itu asa ekono yese ngofo mi ni mo no mabo mutu akumu santimem efa kusase ne mamprusi ntokoye a ekoboko ensensem ya ekoso yi an edie nti na se basa edie ntia ene wo se basa edie nti na wo se basa sebe asantemem na yete no yete ho boko yempe de desem bia o otumfo onye ono ane pe na ode ba mu president ne to nsa friends wo mra mu bi no meboa na won hwe gabonfo ade su ba yi sebe otumfo boa be siesie ma na ye kama ti ase ye adwuma na ade na mo de mo ye nipa chen hwan ye ntimo de bibi nya mo de mo no chese adem ko mu ase we di bi mana we di for we se we di se we akonya de we ni we si de o ma start kunkum nkofo wa santimem chese ye kunkum wo mo wo hene ya wo wu ye kusase hene ya wo wu ye kusase hene ya wo firi mo mbo ntoku ni wore na asabe o mu firi no ho e ba o ne be di o mu nyina anim e wa ha asiesie akire ahwe akomansia akoto bebi ansa no mo nyina be ba o maba iza bo ntoku no na hene na be di ho ana mbedi wo side nti die yi e na moje e wo ho so ho na we na eye soldier ni bi ya retired soldier and the retired soldier ni bi a wode ensem bi atudwa wo so wakọ soldier dwuma ni mu pan odi soldier dwuma pan ana wakọ retired ni afi pa and o soldier never dies we ni bi wode ensem bi atudwa e de amane se be otumfo ne asanteman nyina ne security person fo nyina se entokwa ya bobọ ba no fiti se be bobọ free sa bokufo ntokwa no ba asantema no ode enize otumfo betimi a enani kire ya wontu nansi asem so beja wonya wo asem no mfo masem ko ngoko masem nti abusua ye mo hwi na nkonko tie eye the retired soldier ni na ode nsem bi atudwa ne nkonko tie ne nsem ye ba ebi din kon akade afa mi din de Dr. John Kofi Dankwa na de ndie from Dr. John Kofi Dankwa obi nti asia ena mi ye video we anasa TikTok yi ama otumfo asante hin se mi gwa to na ni de mi ahobrase mu ye kasa ne apagya mu sana na wadawruma titimire mu nya ne nene kwesi ya sabia kronto sabia nyado aka miti aduonu na abodu ba akwa na aka makoma otumfo misrawo Ghana ha anasa santimemo wonni konfo papa biala konfo bie ni ho eka ebi kofi konfo na chema bleso besi konfo tu danom ebesi asamwanu so be abesi tna ohwe ne amponyina moaso nyina dan ene sa bosom ebi ni wa ye wa konfo a omuhuru ne maka kiro otumfo wa dawroma mi ame no kase me ya bofra 1970 na me ko school wo Kumasi Kasi na mbaba be yi me ko asante be kwai 1976 March mi twahwe park so me yade me ko to hospital mani ba me so no na mayira
ya mpanimfo si omo enim na e ka me papa kofia mponyinamwa ya no ofra sante bekwai se me yira ye no me ba fie nan me ba me di akombai ye moti ade me ba de be si Kumasi Roman Hill asonda so otumfo me so mu abua me so wo nan me dwa toa saa tam na nya me di ade na wunua na odi ade no ene wa ankasa mi ankasa me wofa prekope yesu man kwa hina wanya ni ba bi kura breso ananu edidi mu ama Kumasi ka asehene na don fe one ne chiame esuso mi mu akopie kwaku firi so efiri kwaku firi se be semfa ma konfo so be hati ti ana me fam ananu madawo ma mi ja akom bi so cha sante hin ama sante ma me so mena mu swai sami ko guna ni ma bia se akoma kan nyankopa adom mi tu kwa kwatra na vrongo mi ba tama de ba je driver license ye fa mi fire service na vrongo ene ye de me call tema emua na awrade adom mi di ko wura soja mu de ntia mani abiri ni ye soja ni bia sabe man ko square nwie form 40 ni ye wisu mi se sabe obi a ase soja boy kwa haje say aduma bia fata na soja fo de mi ko training na masem nyina ne se otumfo mi dwa atoa asem bi boba de ntia ne kwasie eye 27th January July sabi eye na kwasie no pay busuma to so nson date ya February 27th kwasie de amede ya cassette otumfo mi dwa atoa fa nasikom de fi kwa men kuruma breso ya sabia konto nemu ama midi wura sojam 1978 sentokwa bia be so ma bia free north entokwa bia be si free north siana nanmu bu nkompa hwe kira otumfo mi dwa atoa ene usika dwa kofi tumia wo se na namsro boko kronet na hon mi busa se eye memprisi for dia na se kusase for dia enne yesi abekum kusase hene ewot ayo obi brabra sunana entokwa na baba fufra santimayo so akwamfo wo omayi mu nyina na se Ghana ha nyina da obi antimi nche anka bibi mse asem kesie besia santia ene na otumfo mi dwa atoa ene mi nkomwo mi edunsini a mi yenro mi hwenkofo enam wunia pani tumia ode ma mi a ahwamia besinde enne bi atwamu mi ye video koma ampon na wadawroma mi ye bi so braw sebo ko sensem no wadawroma tu na siso aba wudi so fra wo mo otumfo me hye wonkom nya komfo no chenkwa ne komfo nya komfo tu dan kwa ne komfo na asemu a asibo Kumasi me show bo se ampon pagya ho no fa na asifamu a bokun sensam no ebefo la santima basabasa ye besi me kasa tro bo asia ka poliso na mi dwa toa eni die ni ahobrasiem minim se die ya efia na ma breso seboko eye Kusase for dia seboko ye mampusi for dia yentin kamani ntwa na banso de ne ho awuram mi shega na fo nyina bom mi sha bambo a police for do to me se o betima siesi asem we ewo boko mumma yimfo kasiem dam se boko kro ne yechemu mienu ama Kusase for yechemu mienu mama police for na so bia baba otumfo wadawroma emradu sabe shawbo me shaw nkom men kamre di animu ase also jaman me ba fia 1998 nyamia dum oba akwamu ne meda unu apanyi tumia ode maame maame mena sai se mami nkogu nanimu ase wo ba biada ana wadawroma wonte mansa me ho sembode biada na mo bokun sensem se ma fa mu sensi fo mo anana
me show enni kwasia da ni branda ebe fofo asante ama bone asi awurade nka ho so tumfo ma frayin fu be mienu miensa se kwa me fo so meba wani mu mpon minya kwan baba su kuma sim pirenu sembe se mi hunu asante na yesi chemko hunu wa hiri we choko yesei min kama semam de ba ya me semenka entina ama me die na kwasia me di fa TikTok sana na sa wani hwa TikTok dia mesraw bokun na asisi na abepie kuma se me gusukusa asehina no aye bola su ja ani fita na oti aso a ana ba te se na ntwibini se wakonfo mamu aso o mukom abusuafo edini eso TV je se bi kaka wonya subscribe channel subscribe like no comment no share dem afo nya bi edey ahwe retired soldier ni nsimo kan na motin nsimo kan ni bere sempa woso wo kwa akosia opem so be onya kwan nko enti wo sre se wo de ato mframa media mpanimfo aso tie ni yiye na ento opem so se saa ntokwa na wo de ho abam so obeboa be so wo betimi anka wonyai ma wo mo no mfo mo asam nko no asantema antre da bi nwe yahudi because omonye wadwen se ometie bibia ko mo no wipa kunkunku ne yo de ko ntin ko ba se sabiu anya sa ne e ba asantema mu no ano ede edin pa ne wo ba asantema no wonte ye papa se ne papa no the retired soldier ni no onsema wo kan no nti no ye be sere kusasefo ne sabi mamprusi no nyina se sabiu obi eni wono wo chirifo asempa kodo kotokwa hin otumfo nye ofiti yan so oba mu so obeboa mu emwa no de beboa ene wo be so mu case dia mu se hwan na sabi otumfo no nye ofiti yan se wa beboa asem se wabua ena mamprusi fo edi bem kusasefo ne yesi dabi wo hwe fiti ahyase tete de wona na mo wo mu di akonya na bia ba bedu mu so enti se wo abusua duare beba no se wo de bana se we mu die ni mu a na se witi wo die nka ho fati ase to otum wonyo se ana otum wonyo ofiti ya ne se wo ba bibua se we di se ya se mo start ya mo atwetu a mo kunkum nkofo mo am nkofo wo man ni mu santima mo ye be sere mo ye de obi kan ye tie ba bi o ye dwene ye ho emwa ana president se otumfo mo no fa meboa na ebe boa mo so dia akwakoye se bi na mo bude etan ani mo twitwitu ba be kunkum nkofo wo asanteme mo sa ayede e ba ne se tie be sere mo kusasefo ene mamprusi ensem a ekoso no ye nyina ye ba ako obi eni ho a de a ye pan ye mpre se ye be tan obi ayi bi afiri mo pepe ye na kotoko hene otumfo wo pe e de amakuro no ndi se mo fi se mo mpe na mo mpe mo ye ya mo ankasa mo gana na mo meka nti otumfo nyi nse mfrase na mo amuni mo asem ene ebesi biya mo ankasa mo asem because sabi o MPP so no minim sare so my politics so my ndey yo ene si wo ba power ya within say 8 months say ko na amansi asem mama ni mama ye tough for my omo ya wadi bo mama mi mfanya politics asem o ya wadi wo nipa nkwa nipa kra ne didi akoro mom ye mfanya politics am kura na nka game focus so ne ye nhwe ne ye mwa ma wo man no enya ne nto apan de emfra enti de ekoso na yefe unua na hone abuntu ne ekuno ne ahye ne ye ahye nkofan ye yesi tibetom de mi mfi so wi ba mka kuro wi ba ha be bia adwuma ho na ba bi wo no tabi ye besere mo panifo umi nyina mo kamo na me agekere sabi kusase kuro ne bokokuro no enye kama ebusuya mi am di dwuma de cham no bi siase eye kusase ne mamprusi nsama ekoso wo eye boko no ye si atiesi asanteme mo no hu nsam ne de aba esi odu asanteme mo security aye tight wo keke asanteme security aye tight papa baby bia asati wo bia no security aye tight asoja fo nyeza police fo nkwa asoja fo wo ye mistake omekun wo ye mistake etu be kasa wo enti mo a ma sha ase am na musuma ase am ye saa de no wo kunkum nkofo no mo hwe ne yie na mo me nyai na yentina wo man mu asombi mu abusia bidim bosia me am de dwuma champion wo kwala asombi bosia da sene ibeto aso na mam pia. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.